Hallelujah. Jini kai to kaham. Bini khairokma hamjakma paiflaya. Bini bo belai kuplungke jini langmao hamari klaya thangi dong. Reading di. Bini kogo kuplung klaya thangi dong. Take is a step promotion doi sino himrana thangi dong. Hallelujah. Tini kethang bini zarai, kaham bini zarai. Haina hai osal kechung na sengno lai piuka. Omo zora kaitona hambairani, kaitona loboi resapnani. Tangi zora maganan klaito. Hambar dini kaitono. Hallelujah. Praise the Lord. Hambar dini kaitono. Nang tini kethang bini zarai se. Nang tini kaham bini zarai se. Mazra krui bini zarai se. Bwsak ni manka Jisu Khristoni zarai. Hambar di kaitono. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Tangi bekhamok, tangi neng sondro masa, tangi asik ten sonnanen, kenani bagi tangi asik sinta klainen, dini nono romani osal, obo tong nani bagi adiba, Hallelujah, obo khasrangani bagi adiba, obo kaito na hambarinani bagi adiba, kaito asik rumawo, belai khatong khazake tong nani adiba, Hallelujah. Nini wana mani by salsa zora ed dang no ba. Nini wana mani by nini nang marok bebak sudu supung zak no ba. Neng ten sonawai sondro masai kiri tong mani by nini nang marok bebang no. Nini langmo ed dang fai no ba. No neng mung samanya. Debo sunu komona pasing thangnai. Debo su thuibung pasing neng thangnai. Kaitor wana nani bagi saya, kaitor tong nani bagi sawo, bo bupha bushawana zak thengawa nainai. Chini babuk kaham kaitor tong dise heno, khasrang dise heno, khapang srang dise heno, belai alai deke tongai, tong plai mangsa tong di heno. Nini ani duty tamo tong nani se. Hallelujah. Praise the Lord. Bini kebang mani ni lang mawo, sok payang itong mani, supung yang itong mani, reason kaisano neng kiri zago. Kebang ma ni life of satisfaction nang itong mani, as satisfaction sok paya, reason kaisano neng wana zago, neng kiri zago, neng sundro masa zago. Hallelujah. Neng jesuk wana nai. Jesuk neng wana nai. Asuk no. Tibo birimano neng klai nai. Jesuk neng kiri zak nai. Jesuk neng sunro masa zak nai. Soitan pai mesap pai nai nini lang mao. Nini nukung no. Kok pai nai. Bwthar nai. Tei nono sokomori kibi nai. Hari ozora kaito na hambari nani.
Ozora kaito na hambai nani. Hari chini kaito na hambai layan. Yes. Oh shatakara lara. Oh hallelujah. Ratha koromoste kere. Oh raba raba shata takare. Hallelujah. Oh ratha karabaste kere. Hallelujah. Yes, yes. Hallelujah. Tongkhese church. Nini mok babai muksa nini solution nani krei. Tongkhok mani bai. Kristo tongkhok mani bai. Bebakse et ngai tongo. Hallelujah. Kaito ni kingdom tongkhok mong simise wana mong krei. Hey hallelujah. Church. Nung saisongi wana zago haida. Nung tangi wan sugja nini kebo krei hnai. Nung tangi wan sugja nono kebo hamzak nai krei hnai. Nung tangi sinta klai za ani khanata mo nai hnai. Nini babu nini logi tongmo nung bwsak ka haida. Kaitor baithang nona ana hamzak mani bagai basla Jisu no khoroksa kanta bukha. Thui saklai rekha. Abo ba nini ani kahamungkha nung bwsak ka haida. Tangi sinta nangjak nang. Tangi wana jak nang. Nini rang dan nung support nang jagai tong. Sengsani sampoti dan nung support nang jagai tong. Abo ba nung pelai alai da ke tong imana hine wan sugui tong. No, tamu Jisu Kristo nung keri hingke, nung babai kephazagi hingke, nung babai nangjagi hingke, nung babai kerungjagi hingke, mung sammanani keri, nung tebo distraction os thangnai, tebo thuimung phasing os nung thangnai, komorma phasing os thangnai, tebo leda pada jaga thangnai, nung tamu Kristo nung koplo hingke, mung sani ni bagai obab keri, mung sani ni bagai kiri mung keri, safety, secure simise, hallelujah. Sengsani protection. Sengsani protection kemanai zat kaito remani protection Jisu Kristo sorgoni hazar thousand suari abos permanent security permanent secure permanent safety hallelujah oh safety se kaito nini bagai horo tong thok di khasrang di hallelujah praise the Lord yes aha hallelujah oh ratha khara moste kere afan kaha nini khairok ma hamzak ba pai lo or time nini se o zora nini se lo maybe sun belai haksal jani nogo but Christo wo Holy Spirit of kerengzak se Lord you are with us your presence is with us Lord we don't want anything your presence is enough. Your leading is enough. Your guidance is enough. Your supply is enough. Your protection is enough. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Ratha Karamoste Kiss. Nung bwsak sa kaham, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, shataramaste kere. Je khnai tonglarang sakanang bless khlai tong lo. Je nangmani nang supungi tong lo. Borong ni dukho unjagi tong nang saiman lo. Phiaba nang logi tong lo. Buzimung roi tong nang understanding roi tong nang slai tong lo ramoni bage hambai. Thank you Lord. Hallelujah. Oh, shataramaste kere. Yes Lord. Nang simis lobzak na ni zuko. Nang simis kuzu position tong na ni zuko. Hallelujah. Praise the Lord. Ha. Oh, Ratha Ramaste Kere. Tawana di church. Serap sa ni bagay para tawana di. Nini hamzak na nono hamzak na kaito nini logi tongo. Bonono kibia bonono yakaria because bonono belaika hamzago bonono kibia te yakaria hallelujah
Fadi, Gisang Kaitoni Kok Passing of Baklai Lion. Kaitoni Kok Kuplung Nabagising Reading Lion. Sini Bible Elam Baksing Galana Lion. Te Kaito Jetini Yapana Musung Zakmani. Abnu Kuplung Kissing Yasak Lion. Sengsani Kok Kamai Thainai. Sengsani Gyan Abul Limited. Kaitoni Kok Abong Kakatang Unlimited. Obotong Plainai. Sengsar Kuagi Klagi Thainai. Tongrok Nai Kaitoni Kok Simisi. O Kognon Sengserna Tangitum. Parikuplong Kisserang Lion. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pariseng Zoton Elam Baklok Lion. Sini Kaito Kaham. Bini Kairok Ma Hamzak Ma. Pai Flyer. Oh Shata Talarist Iki. Aha. Hallelujah. Naidi. Bupang Gotomuno Bedek Nangzagya Hanke. Abu pango tomono bedek nangzagi hanke. A bedek tomono bu pangwai nangzagi hanke. Jesek pon kafradi a bedek Bwthai Thaimanya. Nung tomono Jisuno karei. Jisuno karei nung yapri shana nai tongo. Te nini panbai nung manbayu huni nung wansugi tongo hanke. Nung mung samanya. Bwsak kena nung tonga yo sengsaro. Nini sengsani gyano enough hanke Jisu panya nang lakamu. Nini gyan bai nung bebab nung mano hanke Jisu thui panya nang lakamu. Nini sengsani naituk mani lama samani a bitirok banya bebak hamya solution ungu hunke hamu hunke Jisuni bahan sekak zakna nangla kamu. Nini azimani sompoti banya nenggenang ungu hunke Jisu keri ungi asai panya nangla kamu. Nini naituk mani lama himani lama banya metang zagu hunke Jisu pai ketenyo mesani ketang ung panya nangla kamu. Hallelujah. Oh Shakatala Rimasteki. Hallelujah. Kasrangdi. Katong togdi. Omo zora Jisu bai ki kerungi tongnani. Omo zora bupang bai kan nangi tongnani. Tomong na bedek bupang bai nangzagi hanke. Jesuk pana a bedek kapradi. Bo Bwthai Thaimanya. Bubar barimanya. Belai pano laisha bini tani tonglak. Tomong na bupang bai nangzak keri hanke. Hallelujah. Oh Shatakara raha. Aha. Hallelujah. Praise the Lord. Bupang bai nangzak na nangai bedek. Haikeno bo belai bo tongnai. Bubar bo barnai. Bwthai bo Thainai. Neng bupang bai nangzak sekeri. Neng bupang bai lenden sekeri. Nindo boroni belai painai. Boroni bubar barnai. Boroni Bwthai Thainai. Bahai ke neng alai dangai mannai. Bahai ke neng saksak nini gyan bai. Neng siu saimano mano hunitong. Nini mano. Huni mani abong ka limited of sarap sakir painezer but kaitur klai mani abong ka unlimited abong botamu klai ka bini Kristo Jisu no rohor ka a Kristo Jisu bini songdari sajla o sengsara pai thui pai mani bai bini bahan sekak jak mani bai permanently nini bebak hamya hamre rezaka. 1 Peter 2:24 pori hazar bar 1 Peter 2 ni 24 tam sejak tong pori hazar bar serai sejak norok ni bebak kesarok hamyarok hamri rezaka ni sau bahai ke Jisu ni bahan belap ke sekak zak mani bai. Hallelujah. Oboni sebar kubui kok tekrei o kok no neng tomon goshui nai manya hanke yasagi nai manya hanke birman nini se. Rata karabala ramasteki. Hallelujah. Hallelujah. Kaito kaham. Bini kairok ma hamzak ma pai flya. Hallelujah. Tini kebang borok. Ani sompoti tongu. Ani oma hai azika ani achievement. Ani kebang ma azimani rok nahadi. Obo bai ang genang kono. No. Obo kemai tanglai sat. Jisu Kristo bai tang keri ing paiman bai se. Neng genang ungo. Tangi hinmale. Genang ni kok tomung no elam baga sau hingke. Obo se sau. 2 Korinthian 8 ni noyo. Tamo nisa. Jisu bai tang keri ing paimani bai. Bigra ing paimani bai. Neng ang genang klai rezaka ni sau. Hallelujah. Oh, hallelujah. Shakatala ristiki. Amen. Hallelujah. Tong thokdi kasrangdi tang himale nini azi mabai neng genangya. Jisu keri ing paike abuni bagase neng genang. Jisu bigra ing paike abuni bagase neng ang genang. Hallelujah. Jisu basi neng keri hingke. Jisu basi neng mungsel lenden keri hingke. Genang ba. Neng saimiyang sineble. Hallelujah. Praise the Lord. Borok ketal engnah nai kebang ma borok tam klailai. Box pori lai sengsani. Okay kaham abo serapsa dorati nono relief renai.
Piaba borok ketal borok kaham mengnani bagai Jisu Kristo bai se kerengnani nanggo tangi himale khoroksa se tomor Kristo bai tansangke a borok se borok ketal unggo hunisau elem bago belai serai strijak 2 Korinthian 5 ni 17 5:17 belai serai khoroksa se tomongna Jisu bai tansa engke afrose a borok ketal unggo hunisau neng Jisu bai tansa sengmani kere neng Jisu bai kesu kereng jagya bopang bai neng kesu kereng jagya hengke tamo haleluya kesamo neng tau pan kelaizak tomong no bupang bai kerengjak Jisu bai kerengjak ke ketalo neng kuplong abuni bagino John chapter 15 verse 1 sing serai nogo angke anggur bupang norok ke bedek ni sau yes bupang sabo Jisu Kristo bedek sabo neng ang malik sabo kaitor hakin nengle ab bedek ni kategori oda neng Jisu Kristo bupang angki bedek ni sak bedek ab Thainai goshnai bodolda tomuna boro Jisu ani panmanya ang mano ani kaprama besang ang nogo tong sabano sarana hingkanke abuni ni bepa neng tamwan sona tong wan sugui tong iti okay neng nogo asugui tong na bagi boto ketang tong na nangnai ple nono ketang tong na sabo Jisu Kristo kaitor baitang ha neng kabang baksa Jisu nangya ani banya ang tongo nini banya neng tongde but neng ketang tong na nango ak ketang nono tong na sabo kaitor tapokdi hallelujah praise the Lord hallelujah ang mano ni sabo nini o yak no krakhe sramai renai sabo o bukuk bai mano ni sanabage o bukuk renai sabo ang nogo ni hinai ni tong kema boro but on nogo renai sabo Hallelujah. Ani zaga kebang mah ni sau. A zaga na senamnai sabo. Question da klain ke waisa pano. Tamo tong nini. Hai pan borok ani hinlayu. Tamo tong nini. Jai klain di. Mung sapana kere. Neng je hawo tongo. Abu bakaiter senamani. Neng je nukungo. Tongo an nukung je hawo tangza aha kaiter senamani. Neng je samung sai tongo abu kaiter senamani. Neng je sawi tong bukuk bai abu kaiter senamani. Neng je manu huni sai tongo a manu hunmani bukuk. Abo kaitor senamani, o bwsak kaitor senamani, mung sapana nini kere, bebak no kaitor na arani mangsa payo, abo ni bagai saksang na siu, mano tahendi, mungsa nini kere, mungsa simani kere, kaitor sirima bagai senang siu, kaitor ketang tona bagai senang ketang, kaitor nono tongnani thairima bagai senang thai mano, tini asik tong totok, alaida, kushikema tongmani, kaitor ni zare, abo ni bagai no, kaitor no hambai renani tapok di. Hallelujah. Nang tomor kaitor na hambai renani sia. Jisu bai kerengi tongani sia ngake Simon sidi lama Jisu Kristo simisi. Hallelujah. Praise the Lord. Tini sukjara nonok tangi as sans rui tong hakin nang tangi Jisu no kari pan nang ketang tong mane kaitor nono hamjago. Kaitor no sans rui tong save rui tongo Jisu Kristo bai tanjangi teba borok ketalang phadi hinai teba kahamung phadi hinai mathang jakbung bodolo khobjak phadi hinai nono zora rui tong nono shape rui tong hallelujah praise the Lord nadi John chapter 15 verse 1 tamsa I am the true grapevine ni so ang se soy angor ni bopang ni angor bopang ni so and my father is the gardener ni so te sabo Jisu Kaitor ka a bagan ni malik. Sung already thaising kanaka. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. Ni sao. Bwthai se thayang ke. Aba hai bedek na tonitam klanya ba. Tani kibna hi ni sao. Okay. Daitam sa. He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more ni sao. Jara Kristo kerengjak rok. Tebo bwthai thaiteng. Tebo hamariu kuplongteng. Tebo sungsa sangteng. Aboni bagitam klai. Santi wiru ni sao. Remind in, okay, verse 3 ka sao, you have already been pruned and purified by the message I have given you. Haga al santi humani tamo, abong ka kaito ni kogo kuplong mani. Tini kabang borolok tangi messenger gitong, keplay kok logi kerinya bagay. Kaito ni kok, ketang kok je ya farmani ak kok logi kerinya bagay. Je borok maisa ya sapta kaisa tonglai bo bemar kalainai. Je borok kaito ni kok bosor keri, a borok tamungnai. Thimani paising about Thainai. Abuni bagin ora belai ka sajagi tongo. John chapter 15 verse 1, 2, 3 ang poriwi tongo. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagin serai ndi. Tomono kaito ni kog ni bisingo keri hinke abo pholawo belai kheno tamnai bwsak ngi tongo mani sabo. Nini tomong nang tini maisalia khana maisalia teni salo maisalia nini bwsak ni obostha tamnai belai kheno kebel lengnai
ti thimani phasing nang thangnai same akai to ni kok nini pholawo ragnani bagai nini pholawo belai active khe tongnani bagai belai phan gnang khe tongnani bagai kai to bini kok na nini bagai rekha a kok tomon nini bisung kusuk kre hinke nang abon khonjo kani kusuk khanaya hanke bethe bethe ke nang bakhaw suinas naya hanke kamsuli hake sumuinas naya hanke kotok ni mala hake nang kanai naya hanke a kok nini bisung kusuk kre hinke nang ma kebelang lagdiba nang jefru kebelango shaitan ba phanman glagdiba aboni bagai bo nini thani phai masa phai glagdiba nono tractor phai glagdiba nono jangjal bai kuplung khlai glagdiba tomung na nini bisung kok tongo kai to ni kok tongo o phan ganang kok tongo o keplai kok tongo ke nang belai phan ganang ke tongi man glagdiba jasik pan sangsar situation teng apru nang khak sang ni tongi man glagdiba tangi hemale kai tor elambago belai srai srai ke sijak yagra debra jasik bemar phan kuplung ungteng jasik juddo kotor phan nangi tongteng jasik ashari phan nangi tongteng jasik phan bial kotor ngi tongteng a bemar a bial a tekto abo nono tangi phan man phaigla khni sable hallelujah praise the lord psalm number 91 porinadi busuk sarai sarai yagra debra jaspon ngi tongra siteng tomon nang jisu christ banya nangja khke kaitoni kok nani bisong kuplong ke nono tangi man phai ke khoroksa ni khomota kre virus ni thani wo kaplaing phai manya mungsa hamya ni thani kaplaing phai manya mungsa problem ni thani kaplaing phai manya tangi hemale kaplai kok ni bisong tongmani bagai kaplai kuk jisu bai nang krengjak aboni bagai kaplai Jisu Christo bufang neng bedek ngai bobai kerengjak ni bagai abuni bagai tamo jesek panang tong tong sangsar problem but neng Christo bai kaitar bai kerengjak ni bagai neng ke alai dako secure ko phan ganang ko te belai keno tong thokjak ku kheneng tongi manai because neng Jisu Christo bai kerengjak hallelujah praise the lord so abuni bagai tamo nang kaitani kok nango kaitani kok ni bisong kering ke neng message saknai Tini kebang borok bekabui sawo. Ang 80 bosor Kristen, ang 50 bosor Kristen, ang 12 bosor Kristen, ang 30 bosor Kristen. Wah, yapa khorop nani juggo. But tomung no sengkang ke tang besek kaitani kok Bible verse ni thani tong ni sengkang ke zero. Boyos baitam klainani mung sapana abisung quality kesekri hingke bufang to kotor mano bedek bu kotor mano bwthai se thaya hingke a bedek ni tam belu tong aba hai bedek no ba tani khibi mani saya diba abun bangina elam baga kai to sawi tongule aba hai bedek bwthai thaya na tani khi mani sawo nei tini kulum kisisa phaima baise wai chena paracetamol biang thangka hani se naitugo jisu borotong saimia da jisu nini bisingo tongo jisu kristo hamya hamranai kaham asai pronsi mokol nugena nugronai te 12 bosor isuma thaya abahai berine hamranai 30 bosor yakung yakmayana hamranai kuthaino thangri basarnai a jisu nini bisingo tongo a jisu tongmano nang nugya diba kulum kisisa phaimani baiba bakya paracetamol biang kulum tei kongrai bohok sama phaima bahaken nang sengsani lama phasing nang naituba bithi hamyani samania ang bithi tamoi sanam Paul pokra te kebang bofang yaro bofang bulai kebang ma sengsani manai khuni nai sanamu hake as sanam nai kaitor as sanam nai Jisu Christos nini bisingo tongo hungke permanent solution nini bisingo tongo hungke nang bowono kebang asa thai as sanam jakno da nang asa nai nake sanam nai sani ni bisingo tongmani abuni bagi da nang tong thogoi bini thani da nang solution sanai hallelujah praise the lord hallelujah khasrandi tong thok di sarai sarai di naidi nini lifetime gi tong kha problem kisa phaimar bai sangsar phasing nang khabrumo keplai logi tong mani abuna ke nang saisi manya aron nang message jagi tongo nang saide man kaham ke observe khlainai di doctor ni jesuk bithi pan roteng nono gastric ngai si do ni gastric tablet logi maranai tangai a bithi saman bai ni side effect tongo nga a gastric bithi saman bai je side effect mani abun ke nang tam bai control khlainai sa a kubun kabang man bithi saman bai gastric ngo abuni bagi nang logi gastric bithi rejaka ka a gastric bithi saman je side effect mani abu ke tam bai nang control khlainai hamya ya kaham no ang kamiani saya tangal bebang kaitor senamani ambag berang kaham ani bagi hingke kaham ni slaipan kaham sabo male Jisu Christos tangi hin male senam nai sa ani logi tongo a malik sa ani logi tongke ani tong thokma bo judang no nangye diba
Angtibo kapang khasrangai yapri shana nangya diba bemar chikunsa a hamyarangno tam sundar masa jagi tongba malik ba tam khlaiba hukum se khlaible get out ni sadita kotol dik ni sadi matha nai ble malik ja sawo abun mak khana ble hallelujah praise the Lord a dagi mani bai hukum khlaimani bai 응고 흔의 퍼릉나 박인도 지수 그리스도 아크샹 블라이 홈 저라 만에 belai bulai hom azaga bwthai de mana honi thangkable pebe actual line man tamo afro khysang thainai ni jesu zoraya hake jisu christ tangi a khysang bo phang sakasla nini bo phangni bwthai te ke bota masa siteng khne tamo phrangna nai tongaro o khujagi tongka masali abun bage sarai ka ba diba no ana phrangi tongo bo bukhok busuk jara phangna hnai jisu tam saka nung bwthai te thaita man siteng nini bwthai te ke bota masa siteng tamungkha hoisawi koroi komori thangka abu phang nini bukhok ba je saw abonang sinai kulum get out ni sake bo ongkhori thangnai hamya get out ni sake bo ongkhori thangnai problem get out ni sake bo ongkhori thangnai nongsede saka bo waisa pano problem phayuni nung kasakable problem phayuni nung mukti sikhikhlai ble problem phayuni nung dukho nangjagai thainani bagase wansuk ble waisa pano jisu christ ni mongmai ang ongkhori mano ri ro hori mano bono get out ni saiman honi nung get out so sakaba kutuli ni sare sakaba ha saya problem phayuni dukho nangjagi kasakabo nokko nawo ani logi ke kurika ag thibani chasiu hai hini stebo dukho nangjago nini logi jisu tongmon nung pokja kaida nini logi holy spirit tongmon nung pokja kaida nini logi kaitor baithang tongmon nung pokja kaida sungsani borok kamai thangoi pono nini logi kaitor tongo holy spirit tongo jesus christ tongo nung pokja kaida fa sajla fola kathar obotei haksal ko tongoi manya borok kereng laijak a kereng laijak pha sajla fola kathar nini logi tongo hake nai nai sri pha sajla fola kathar teineng khorok bre sabon sab sanono nin logi keb kre hine sab sanono nono keb hamjak nai kre hine sab sanono nono keb maya nang nai kre hine busuk kai tor maya nang jak nai ha tiri kema borok tofa ang thirna ini salayo ri phurungri do jisu christ buslano butharka jisu christ kaitor jisu christ no rohorka te jisu christ sajla ka hamungi kokhnawoi bini thino rakha hallelujah praise the Lord tangi himale nang ang save ungna nango a save ungna bagi thik kosok na nango kosok rakable nang ang bemar bai kubuljak thimung phasing thangai tongo a thimung a bemar ni yakni phokna bagi bini bahan saka khable hallelujah praise the Lord nang ang ganang na nango tangna sing bigrangi thangbai kya a ganang na bagi jisu kering phai kable bomusungke rangsak ni noga asai phan mang khamu bomusungke rok phai nok tangrewe asai phai man khamu bomusungke daimani nok tangai asai phai man khamu botangi guai nok ne bigrang asai phai kya tangai nono anak ganang khlanya bagi bo ganang phano bigrang phai kya tangai sing hai bigrano ganang khlanya ni bagi hallelujah praise the Lord bo ganang phano bigrang phai kya tangai nang hai ang hai bigra borok no ganang khlanya ni bagi tabu goshina ni tamo jisu bigrang ma bai ang ganang engkha godo goshika waisa pano shada saka waisa pano je hamari rejago mungsase gift rejago thank you ni nalai ble birthday gift ni expect khai tonglayo manpurke oh thank you hambai anniversary gift kaile panda gift te kabang ma gift ni naisinglayo je purmano thank you abake thank you huna siwo jisu christ ni bahan sakak jakmani bai nini hamya hamka ang hamka thank you kaito nangana hamre reka sana nangye diba tangi saya waisa pano okonglo ka tangi saya obos nini bukuk te ongkhona nango tangi ongkhoria sadi hambai kaito hambai jesus nini bahan sakak jakmani ang hamya hamka thank you almost thank you huna nango oros thank you huna nango o thank you huna nangma jaga thank you hunlaya nang nungya sungsani gifong ga ge thank you bai kuplong laijak status bai kuplong laijak post bai kuplong laijak kaito nono hamri reka obono post redi tini hallelujah jisu christ ni bahan sakak jangon nini hamya hamka obono post redi instagram whatsapp te tama facebook twitter dahan youtube dahan redi bebak jago status jisu ni kesabai ani kesa hamka jisu ni kesabai ang hamsuka obono status redi obono sadi luko nang nang sungsani kongno sana nang yas sadi okokno
할렐루야. 그리스도의 탄상이 버럭 끄다는 혼이사오. 능 그리스도의 탄상 카나블레, 능 버럭 끄다는 카나블레, 꽁노크 능 땅을 놓고 사야바, 샤디, 안 그리스도의 탄상이 안 버럭 끄다는 카, 땅의 말에 놓고 버스강은 지수 그리스도는 사키를 나이럭세, 아파니 버스강은 지수 그리스도 버럭 것이나 히니사오. 능 없다니 놓고 버스강은 것이야. 지수의 탄상이 버럭 끄다는 카, 땅의 라시작 어렇게 끼리작 어렇게 성산이 낭능야는 홍간게 함께 포스클라이라요. 라시작이 아보게 난게 소스 간작파는 등 난게 자식파는 옷 컨디션은 등 아보는 홍간게 인트레스 낭작라요. views the body no 하게바 부인나 캔게 와 앙라니 나이자카 아버님 바기 샤디 포스클라이야보노 샤디 무쿠바이버 샤디 지수 그리스도의 탄생에 뭐라고 따른가 지수니 반스 각작만이 안에 함이야 함까 샤디 지수 바이탕 비그랑 파이만이 바이 안근한가 샤디 할렐루야 praise the Lord 능사서 살랑리야 I give 마마나 까이던 thank you 흔히 receive 클라이리 한가 봐 보론니 랑마때 쿠플롱시나니 봐 할렐루야 니네 그방은 보록 아 크리스토바시 그릉작그레 모팡바시 낭작그레 보론이 때 bwthai 파이냐로 보론이 때 보아라 파이냐로 보론이 때 야로 bwthai 타이시나이 아부니 바기는 그방 바로 지리 컥라이 먹대 킥라이 까이또 르디 그는 지리 컥라요 보로 만나네 심근한 것에 니니 꼭 속이냐 블레 니니 미싱은 심까츠 그러니까 봐 때 보론이 이제 습관이 지리 컥의 모바일 거로만 나이 지리 컥의 있더니 속이냐 봐 때 속일리야 아분 바기니 가방 따고 때 부었어 에란 바가 벨라이 스라이 시작던 오케이 John chapter 15 verse 7에 땀리사 But if you remain in me 리사 또한번은 앙바이 그릉작 흔게 If you remain in me and my words remains in you you may ask for anything you want and it will be granted 리사 또한번은 지수 그리스도의 탄사한게 지수 그리스도 능바이 탄사한게 땀은 앙바는 산디 아버님이 으스 응카 고시시디 아버님이 으스 응카 땅에 hinmala oro condition tamo jisubai nangjak na nangnai nungba jisubai nangjak jisubo nungbai nangjak kereng laijak na nangnai thansang na nangnai kristobai nung thansa kristobai nung kereng laijak afro nini bokuk te jeyang khora abu nangnai optani kristobai kerengjak kasek kere bosor kemajak baithang manu huni khabromjak tini bemar angkha tini problem klai kangko kaito oi lukurok suri baigra diani bagai tamna tongsa kusu kerengsak keri siri kong makare letter burung request burung panredi ara kono kaito pataria ara kono pan keri tangai because nang kerengsak keri kaito nono kereng padisi no haleluya kereng kangke ni nangon bemang edengi kang banyak bele kaito ni hani bagai wansu gradi haleluya Kristo baise kereng pai gradi Kristo no se bukhabai poito klai gradi Kristo no se nang bukhabai subrahini gosi gradi mathangjak mo bodolo khobjak pai gradi hakini ni joto nangmani abahani edengi thangbai ne Hallelujah praise the Lord Ephesians chapter 1 verse 3 poridi tamnu sijak tongaro Ephesians chapter 1 verse 3 otam sijak tong belai serai Kristo bai thansa engnai rokni bagai kaitor sukna hani tong kri bebak sompoti bebak alaida Chini nangmarok loklai rekhani sable hake sabuni bagai abo Kristo bai thansang jagrokni bagai Jisu bai thansang jagrokni bagai nang Jisu bai thansa aseng jagi hanke ba 2021 borsoni salai sekangno Jisu Kristo bai je thansa engnai rokni bagai kaitor chokna hani tongkri bebak no loklai re bai kya nang ba thansa songya khongke ba sukna hani tongkri joto blessings joto hamare loklai mani tamo manliya सब साइमान लिया आवन बेग हमोनी दुख नांगजाक हमोनी न काबजाक हमोनी न तामनाय मुक्ति खिक्लाइजाक तामो निनि नुखुंग सराया साइमानि काबथों होनजा नों आसायरे निनि नुखुंग सराया साइमान आबो काबै तंथों देलिना आबोनि बागै नों आसाय निनि नुखुंग सराया साइबा नो tongthogui ma tongthong bo khushi ma tongthong bini joto nangmani nang sopongo bini joto needs nang fulfill klayo nang sangsani bu phatu tuise nang sangsani ama tu tuise asike nang nini bu sana nai kola shiu hungke nono ano sana nai joto borok ni bufa sini kaitor chini bagai bushke hamare klaika bushke bless klaika nang tabuk saiman sidi hallelujah praise the Lord hallelujah nang se tabuk phana koplongnya ko nini thani se bulai lai sapana kere bopruba bobar asai sinai bopruba bwthai thai sinai bopro lokoni thani a bwthai nang sari sinai hallelujah verse orosung 8 to 9 sung no John chapter 15 verse 8 tam sa when you produce much fruit ni so
Okay, single fruit ni sayaro, much fruit, kebang ma bwthai, jefru nang thainai, jefru nini bising te bwthai ongkhornai. Tamani sa, you are my true disciple ni sao. Afro se deng soy ani sagri ni sao. Belai se lai sa pana krai. Ha? Bubar se bar sa pana krai. Bu phurba bwthai kebang thaikya. Tam sao jaga John chapter 15 verse 8 of jefru nini thanio bwthai koplong angnai. Afro se Afrose, you are my true servant ni sao. Nge tini kema buji tong na Bwthai bwthai tamo. Tang mala kai tole phola se ni sao. Kai tole phola se bono surine rak phola bai kubui bai ma surine. Hallelujah. Physically Jisu ani logi kre. Spirit Jisu, the Holy Spirit abani bisingo tongo. Ani kereng lai bang tabu phola bai se. Hallelujah. Nini kereng lai bang phola bai sing na nang nai. Praise the Lord. Jefru nang phola bai kerengo means Jisu Kristo bai kerengo. Jisu Kristo bai tansa ngo. Hallelujah. Ara tam tong nai, ara bwthai thai mani tongo. Ambagi pholani bwthai rok tamo hini tomong norok sengkangke aje tini bwthai hini sai tong abo tamo hini norok tomno sengui tong hungkangke seng oro Galatians chapter 5 belai srai kunugo Galatia. Okay. Norok musungo porimano Galatia chapter 5 verse 22 tam siyak tong nai di. Galatia chapter 5 verse 22. Okay. The Holy Spirit produced this kind of fruit. Okay. Tam fruit. Tam bwthai nai dia bwthai ro. Love hamjakmu. Tini boro hamjakmu acting klai tong layo. Acting hamjakmu tam no tongba. Kai jaga pai khang keno ustara lai mani nogjak sinai. Kai jaga pai khang keno divorce nogjak sinai acting. Abo kuno dino hamjakmani ya abo needs fulfill klainya bagise. Ango bere makai jake needs bini needs no fulfill klanya ni bagai ango selai makai jakang ke ani obab tongla bini needs no fulfill klanya bagai bo hamjago abo genuine hamjak maya genuine hamjak ma bufro phainai jefru nang Kristo bai krengjak jefru nang Kristo bai krengjak afro soi genuine hamjak ma tongai a hamjak ma kamaya jat hamjak ma sengsani acting hamjak ma abo kamai thang painai sengsani hamjak ma abo kamai thang painai but Kristo wo kerengi je manmani hamjak ma abo tongplainai tabuk nengbo hamjak mungno nang tini nokol hamjak ma acting hamjak ma hamjak laimani bagino condition ganang hamjak ma neng anor arodi ang nono renai neng relia ang nono relia obo hai tang himala obo conditional hamjak ma kai tani hamjak ma ka unconditional or condition krei neng hamjak teng ang nono hamjak nai hain blek kai turbo borok se kai tono reject klai tong layo borok kai tono sajak yang tong layo kai borok kai tono sada sajak ya kai tono borok no sajago kai tono borok no hamjako neng kai tono respect the riya neng kai tono borom ro the ri abo important ya but kai tono no borom ro kai tono no respect ro kai tono no hamjago kai tono hamjak ma ka unconditional hamjak ma a hamjak ma neng ang nango this is the God kind of hamjak ma the godly love hallelujah or godly love no seng nango God kind of love. Hallelujah. Praise the Lord. Obok kemaya zat. Sengsani hamjak ma, mekhang nai thok jage hamjak ma, okay, rang nai sige hamjak ma, sompoti nai sige hamjak ma, a celebrity nai sige hamjak ma. Abo long lasting ya. Dakti keno divorce nai, dakti keno kemai thang nai, dakti keno wala lemong phai nai, dakti keno kaglai mani phai nai. Tangai abongka condition ganang hamjak ma but kaitoni hamjak ma the God kind of love abongka unconditional o hamjak ma neng ang nango hallelujah praise the Lord tomo nanya ka toitam khlain tong ma thangdi neng bo lama himnam su himi thangni but kubui ko obono neng ja sik pano nini saksana sijagi tongli kubui kun din huzagya kubui kun din salajagya kubui nyo tongnai kubui always kubui hallelujah praise the Lord. Amoni bagino seng nugo artebo hamjak ma joy tong thokma ni sao. Pholawo kerengai Kristo bai kerengai je tong thong man mani. Abo kemaya zat. Okay, seng jare hamjak ma tamba. Je pro gathering lai bororo box kotor tam lai afro simise kewasin kolam musungai phayo. But soi kai toro tong thokma abo neng saisung tong probo kolam musungnai. Saisung tong probo neng tong thongnai. Saisung tong probo neng bagrom barsanai. Tang male God kind of joy. God kind of tong thokma abo keboni support nanya keboni logi nanya saisung nang tong thogi mano hallelujah praise the Lord this is the real joy oboso soi tong thokma o tong thokma nang nanya diba
Hallelujah. Praise the Lord. Jisu Christo simis available. Christo bai thansang simis available. Sengsara nang jasakpa naitugui tong nang manya not possible. Thangdi naituk sini naitugui rang box sini jasakpa nang loklai di sompoti a tongthokma a hamjakma no kaitoro kurungi Christo kurungi je manmani hamjakma a tongthokma nang manglak. Hallelujah. Praise the Lord. Kasrangdi tongthokdi. Tebo Bwthai tongoro porinedi Galatia chapter 5 verse 22. Bwthai bwsak peace ni saw kaksangma. Ta 사실에 kak상마서 그렇게 담카 서 성사를 라이블레 버럭 성사르다는 kak상만 아이두고 있다. kak상만 지수 그리스도세 the real peace, the real joy, the real love, it's available in Christ. 능 떠무는 그런 관계 그리스도 바이 아 배박는 니니 랑마 꾸플롱 응나이. Hallelujah. Praise the Lord. 성사를 아이두고 있다고 성사 때문에 레다파이 당나 탕이 있다고. Koidin sekarang virus tahu botok borok kirjagi tong lek corona virus ni. Oboto just trailer siko asol khelte phai tongu. Tebo kotor virus phai tongu. Tebo kotor bemar phai tongu. Tebo kotor juddho phai tongu. Apurke bage tongthong nai, bage khaksang nai. Abuni bage ni Jisu Khristoni nangu. Moha juddho phana nangai tongthong. Moha virus phana sengsara kitingi tongthong. Jesek phana o sengsara lada padangi tongthong. 능 크리스토바의 그런자 함께 델리노 동톡마, 델리노 함작마, 델리노 각상마, 따북 능세 보자가 동나무송. 그만하자 성사로다. 그 성이 동나무송 할게봐. 소이 지수 크리스토다 선다리 릴렉스게 동나무송. 능 릴렉스다 나 텐션도 텐션 그 탕리 성사로 또무는 릴렉스 나고 각상마 동통만 나고 파이디 지수 크리스토. 할렐루야. Praise the Lord. Tei Bwthai Bwthai nang neng. Tei Bwthai sompotino naitugu itong neng. Jini kaitor hamjak tineu genang, khairok tineu genang, nono anobo hamjak tineu, khairok tineu, tongthok tineu, kaksang tineu, genang khalanya musungjago, o genang no se neng ang nango. Hallelujah. Praise the Lord. Tongthok di, kasrang di. Babu tongthok ke masaya tongya. Neng babu no tongo, kaitoron tongke nini obab kere. 성사로 동토의 sak상로 크리스탄 오늘 태우이 더르모 칼라요니 태우이 아론당 알아됐다 나이뚱디 앙보 크리스탄 더르모 하마 바로 컵레이 그니 살아요 그만 버러 미코 따뿐 꾼 슬라이자기야 니니 바부르스는 더르모 스나문 그 버러 슬라이자나이바 사부노 크나까 니즈니 바부노 더르모 스나문 후네 까이또 니니 더르모야 니니 바부세 능 살작 동만이 지수 크리스토바 가나 속바이야 바부 후네 바부 똥시리다 tabuk panas neng dormo klai tongkwa angagi omong dormo tongmani tabuk dormo selai Kristen dormo hapai kana sau nini babuno neng dormo sanami tongo sabno khanaka nijini babuno dormo sanamu ne Kristen dormo tongdi nini bagai jesuk jora Kristen dormo ungnai mungsa profit nini bagai krei jesuk jora neng saiman nai jedina neng saiman nai ani kaitor ani babusi babu bai kerna bai Kristo Jisu kok khana paikya abayani kahamangka ang saljak tongmani gana sok paikya jepur o srungmung o bujimung nung clear ngai apro sunung tongthogui mannai Kristen dormo Kristen post Kristen bodol Kristen post bukri bodol bukri kaisano halo bophai bosani halo o bophai bosani halo ko paidi dormo khlaine bodol thangai ta thokai jaksidi Hallelujah. Praise the Lord. Ani bodol, bini bodol, tak tadi, ani merah seka, bini merah seka. Neng da borong na malik, borong na neng da senam, kaito so senam balik. Kaito be ketanan bagi Jisu Kristo na senang reka, Jisu Kristo de kaito be ketapai sidi, kaito ne besangai tong togi kaksangai tong pai sidi, tangai babu no ba dormo senamai tong lai kaba. Jadi no neng dormo hini Kristo 파이케 더르모 응고 हने जेदिनो वानसुक नाय आरनि नि प्रॉफिट करे अबो आनि बाबो बेंग सालजाक तंगमानि आं हायने हाय बाबोनि नुखंग सकपाय फिका अबसे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धर्म बाददि रिलिजन बाददि ओ हालेलुया ओ शाकाथाला रिस्तिकी हालेलुया ता थकाय जाक्सिदि बरकनि फोरोंमाना तानासिदि Ano follow tak lagi nero, tamong koritong bukuk tu yakok, abono follow lagi. Akok no milirin tadi, milirin tadi, elambak ni kok bay. Okay, ang norong taniyo celebrating na bagay bus kango paya.
Am tangjak mo bodol ang khobjak khaba nung mo khobjak siteng. Hallelujah. Alai daw ang sokpai kya nung mo sokpai sidi. Thuimung langma Gerikha alai da langma na man khaba nung ba alai da langma na man sidi. Abuni bagai tinin dorong ni beskang wang payo. Ha? Orang ni kuno profit keri. Ang beton rezak ma bagai orang dorong beskang sokpai ya. Anok ani babu kai to dagi mani tongo thangdi sengsar gnangai ani kothoma kaham thangi sawidi. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. A thangdi kothoma kaham thangi sawidi henmani bagai tinang norong ni thaniu sawi tongo. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrani khatong thokdi tangai because a kothoma kaham tini nang khanai tongo. A kothoma kaham tini seng salai manlai tonglai. Yes, thangai salai nani bagai gari tei train use khlanya nanglia already social media sungna arrange khlaireka o social media tibo sung kothama ka hamno sawi manlayo aboni mane oro simini klagi tonglai ama haya sung physically bo thanglai nai physically bo kaiton kok sailai nai tang mane sini duty obose hallelujah dini kma borok omno khna tokja gang nai hozom khlaimeng nai no problem relax ndi nung safety position o tongo aje tini saksang na siwo te kebang ma sijang ma bagai reject khlai tongnai okogro mannai bo aboni manthai afro bo saimane ble afro saimane tam khlai jora pai thang pai nai no problem ya karer di je bujinai borok ni bagai se bujiya rokno ya karer di relax ndi no problem tangai jeng soi mo thangjak mo sok pai kya soi safety o sok pai kya o sengsani borok nini bwsak no simise kostor wi mansi nai kaitor mani phola no tangi mannai kaitor mani phola no touch khlai manai ke khoroksa ni khomota kri obotabo kaitor ni ya phause hallelujah borok tam khlai mannai ba borok just nono simi buthari mannai nini o bwsak no simise tektori mannai sastiri mannai abo Peter sakablai Jisu no bondorok hake kanta bublai anondorok tektor na musongo ano ulta ke kanta busi dini sau Peter Peter bwsak no important ning jagya buthara musongo buthadi tam khlai mana tong kaitor mani pholano nang touch phone khlai mangla kni sau abai khasrangni hallelujah praise the Lord khasrangni khatong thokdi tangi hinmale busuk sarai sijang naidi kaitor kereng ketam hamzak mongo kuplong mongo wongka genuine hamzak ma unconditional hamzak ma hallelujah praise the Lord titamsa love ni pore joy tongthok ma peace abun pore tebo tongkho pori nai di patient tini kema boro khalogoi manya khalogoi lai man krei abo to nukjagai tongo botana buimanka bibino buimanka nijini dong takung no bulai tok lai tini lansan ngi tong lai oke patient keri khalok lai mani keri buzi lai mani keri engka abo buzi lai mung nung nai diba abo Jisu Kristo simisu tongo hallelujah praise the Lord aba hakeno angkoinai kebo bad comments rupana no reply taradi just bono ya karer di relax ke bono reply rena nanya kaitor jen borok je tam khlai aboni manthai kaitor borong no nai ani thani nini thani khomota keri ke bono judge khlai jani nini thani ani thani khomota keri ke bono judge khlai jani so ke bono judge ta khlai di ke bono hamia sanata thangni bini manthai bo manai bono ya karer di bini jakabo hallelujah praise the Lord so aboni bangan patience kindness goodness faithfulness gentleness self control oboro bebag nung tomon kuplong na musungke abo Kristo be kerema bising tinyo possible hallelujah praise the Lord pari sengkai toro phaikya salaija ka kahamang khaba kahamon sung tonglai nai je hamya kok sana musung bono sanardi tanglo thimung bai thangmung bukugo se bo je tam bukugo sawi tong bini manthai bo mannai nung ang tam sasini bukugo aboni manthai sing mannai hallelujah pari seng kahamo sokpekya kahamo kuplong layana je hamya tonglo musung tongteng hamya kok sana musung sateng bini be parabo but kaito hana hamzak nani purungo aje hamya saitong aborong no bang hamzago nungmo hamzak bi tang male kaito sungno hamzak nani purungo o hamzak mung condition ganangya o hamzak mung condition kreise hallelujah aboni bagino borok ana hamya da sa tama metal kre jasman ni tong bo ba ani hoitela hamzak mung simong khonai tangla ani kaito na hamzak na su purungo amen hallelujah fading ka su kolok thanglaigrak sang table serang lainai jetu sini the body of Christ ni Bible study group tongo nor musung karbo join rimano orong ka daily
사리고 9:30 sung Bible study 클라요. 할렐루야. 대이번은 쿠플롱만에 already past the book complete nga thangi tongo. Okay. 자, past the book. Kisan kog yaku. The body of Christ ni bisini past the book. Line by line, verse to verse sung serang lai past the book complete nga thangi tongo. Okay. Nung mo mutungo. Tebo kaitan ko kuplong nani. Tebo selaizak nani. Tebo excellent nani. Tebo promotion nga yaprisana musungke. Obun zora. Magnang ta Christ. Yes, nini kemo samung tongang saimon. Tangdi, sabta tangdi himba. Tomono kaitor kerika samung sada sana ba. Saya kaitor basi loging pagradi. Jefru nang kaitor bai logi. Jesu samung pa nang yagradi. Arono promotion ngai. Arono profit tongai. Arono alaida tongai. Tanglo samung kotor sikon hoi kere. Kaitor kotor se logi tongani nango. Kaitor kotor logi tongke Jesu samung pa nang yagradi. Asamung kotor ngi tangnai. Tang male malik kaitor logi tongmani pagai. Hallelujah. Praise the Lord. Paling ke tini bagai kaitan kok aseneng siteng. Paling ke seng tahu ya parmong pasing tanglayan. Okay. Already ang norok na sajak. Norok tithes and offerings behind na tabuk ya fariman nai. Jetu the body of Christ ni. Official bank account kuri kuba. Ani personal account rozak. But norok tomun kaitur by clear hinke. Yes. Kaitur by clear. Kaitur redi hino. Dagiu hingga ke norok ya farimano. Ani dagi mabaya. Ang norok na hamari klaiman ya. Okay, the body of Christ group norong na hamari klaimannya, norong na naikon nai, norong na tuidul nai, norong na cuba nai, bebak alai da kere nai abu sabo, kaitor simisi, haleluya, kaitor na simisi asadi, kaitor na simisi ya fardi, haleluya. Abraham Melchizedek ni thani thang ya fari, piaba Melchizedek ni thani ya fari abo, kaitor ni thani ya faru, tangai, kaitor be kerengzak sabo Melchizedek si. Abraham সম্পত্তি 10% Melchizedek অচাই বক্রনি থানি তনি রিও Hallelujah. Praise the Lord. Tangai afro Melchizedek se kaitor bai kerengzak. Hallelujah. Abuni bagai bos অচাই বক্র abuni bagai Abraham Melchizedek ni থানি se সম্পত্তি তনি রিও Praise the Lord. Hallelujah. Okay, oba hakino sungnugo যে offering ban offering rokni azora ya phalai mani. Okay, tamka nok thara talangi sitone rio. Okay, osai bokrok talangi abuno baroguyo. Je fru barok mani success ngo afro se a borok ni kahamungo a dofani kahamungo. Nge tabuk nini je sompoti bo kheto nang sarnai. Kaitor kheto do sarnai. Nake hain sawi lotu nai. Piaba elambaga srai sijak tongo. Malaki chapter 3. Okay? Fari sungjoton kulok layana. Malaki chapter 3. Malaki chapter 3. Ora belai srai chapter 8 o sijak tongo. Should people cheat God? khoroksa pan kaitana khogi de man ni sao. Kefon kaitana khogi sao de man. Yet you have cheated. khoroksa pan kaitana khogi sao de man. Hanei prosno bodok. Answer tam paikya. Yes, borok kaitana khogi sai tongo. Go wana jak lai khile borok bo. Obviously nang botang wana jak nai ang bufro kaitana khokaba nei. Tam sanai di. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? Bufro kaitana khokaba, bahake khokaba. You have cheated me of the tithe and offerings due to me. Niso. Borok kaitan thani ya falailia. Borok kaitan thani wo. Borok kaitan thani wo ya falailia. Borok kaitan thani wo ya fana silia. Okay, ya far humani tam actually. Kaito tam sorgoni swari rokno rang rimai yang itongka. Apuni bagi nono ya far ni saba. Hallelujah. Praise the Lord. No. Nono bless kranya musung zago. Tam sanai di. Tolawo. Verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. Tubudi nini sompoti no. Hakhe ani nok thayo abo tebo koplong ungthung. Kaito ni nok thai saboba tabuk. Nengya diba. Kaito ni mondir saboba nengya diba. Kaito ni Tongkhese jaga boba nengya diba. Neng seble tabuk. An nok thaino kaito bless khalanya musung jago.
Nini bwsak no kaitor hamari khlanya musungjago. Nini bwsak je tongmani nukhung no kaitor alaida khlanya musungjago. Abuni bagi se kaitor sano. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. Ani nok thayo. Alaida ngani bagi tubudi hini sao. Hallelujah. Nono bless khlanya bagi sawi tongo. Hallelujah. Praise the Lord. Titam sanai dia jagawo. Verse 10 pori tongo ang. If you do nang tomung no kaitor ya faru hungke. Says the Lord of heaven and armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it. Try it. Put me to the test. Hallelujah. Ya pari simi nang nagena ba. Suknahani Thailand pyogoi kaitor no bless klainai. Suknahani Thailand pyogoi nini lang mawo hamari shok painai. Abahai blessings. Nang zaga seri man galak, nang Thai seri man galak, abahai blessings kaitor no hamari klanya musung zago. Kani kaisa khetowo 5 kg maislis harka hangke no. Asto 100 kg 20 mon rok mai mano. Bwsak sana nangma bwslai 5 kg si. Ser tamnai baro serba. Okay. 5 kg maislis harma baino kani kaisa khetowo nang 20 mon asto 100 kg nang manani juggo. Kaitor nono bebagri dini saible nini sompotini 10% nang tomuno kaitor thani submit khlainani rengkha hangkeno a 10% bain kaitor 1000% sanamai renai 800% sanamai renai nangse sanamjakna bagi ready da nangse a kaitor suknahani Thailand pyogoi bless khlaimani multiply khlai abono nang yasakna musung ke ba busle ma sana gole nini kani kheto tongphano nang maisli sasu sairi hangke tamno manai benang हमदिने काया काफ्रा हमदिने पुसु ग्यांगनाय जेसेपना लाख बेतन मानि हाइपन सानाय ग्रै तांगै बिकॉज नों काइतनो याफारिया आ याफारियान बागै सिकक खगनाय खगै तलांगो ओके आ खगजाक मानि बागै निथानि ग्रै आ ग्रैनि बागै नों ग्रै हिनि मासाव फियाबा काइतर बिनि बोसारनो ग्रै ख्लाया मुसुं जाग्या काइतोनि हामारिके बरकनो गोनांसे ख्लायो Proverbs chapter 10 verse 22 Proverbs फोरोंमों 10 ni 22 belai serai sijak kaitoni hamari genang seklayu hake nang setabu bahai a genang ngoda tongna musung nakiba messenger bigra khangrao nang tongna musung nin thaniwa but kaitor ke musung jago nona no bless khlainani nona no hamari khlainani nang buslosi yafaria kaitono allow se khlaya o kaitor hi ang yafar an bless khlaisi nang allow se khlaya ka kaitor bakan no yafar manai ba Colgate company nor porin debini history jefro company start khaikya flop unka Colgate company flop phiaba jefro kaitono renani sengkha sabo sinia tong Colgate na tabuk kubun company toothpaste phano se Colgate da tong honi singu tamo toothpaste no da Colgate hen but tabuk toothpaste protein tamai thanga Colgate sing thangsiu ei Colgate da tong tangi asuk famous sengkha tangi asuk top position sok paikya tangi bini mungno para bising jese kuna phan sini tangi hinmale 95% 100 টাকা আজিমাও 95 rupees bo kaitono submit khlayo kaitoro busli saru hake 10% sarma baise 800% profit dong hungke 95% busli sarma bai busuk profit dong lai naidi a 5% sa sasini sawi sabaya Colgate company hai hamsajak develop company tai krei tangi hinmale Colgate company ni jota busli kaitoro sarjagi tongo abuni bagi Colgate company obab krei seraying theng okrang theng Colgate da tong hini sang sanglayo tangai asike famous angka kaitor asike famous khlaikya abuni bagi obab angliya hallelujah bumung se enough tabo Colgate neng a position sokpanya musunya diba kaitor nono bigra khlanya bagi sanba kaitor nono genang khlanya bagi sano sukna hani sware no beton rena keringi tong kamun bagi nindo sanya nono bless khlanya ni bagi nono hamari khlanya bagi kaitor ni naroni sano hallelujah buji khan ke ba
yafardi buziya khonke buzidi aboni pore yafardi buziya oi bunyo srngai polom ke tarodi tamungnai maganang thangnai buziu yafardi kaito tamo dagi jefro buziu nang yafarnai afro nang blessings mannai afro aboni manthaino nang mannai buziya oi bunyo srngai rekeba mung samanglak buzidi kaito no hamari khlanya musungjago kaito no bless khlanya musungjago aboni bagasi kaito ninaran buslei sano nini sampotini bwsak percent nang tabuk sarna musung colgate 95 jora thangka nini bwsak percent nin thane tabuk bwsak percent nang kaito thane buslei sarnai okay nang sariable jesakpan कोटी कोटी आजादी बुफ्रजान कमाई थां नों साइसे मानगला बरक 50 बছর 60 बছर जरा आजिलायो ते बाकी 2 बছर बेमार नाइजामा सेस खलाइरलाय तांगै आबो खगै माननाय जात सम्पत्ति तांगमन नों संसार खातिउ काइतर खातिनाय र काइतर सारनाय र बरंनारनि के खरकसानि क्षमता करै खगै ना फाइनानि नों संसार खातिउ कबा खातिदि 50 60 बছर जरा खातिनाय आ लाख लाख सालसा सालनै मास काइनि काइथामबायनो कसगै थांबायनाय तांगै नों संसार खाति दं जिसु खातिदि नायदि अभाब करेंनाय नायदि ओवरफ्लो नायनि नुखंगो फारिंगे तिना सोंसितों बैंक अकाउंट डिस्क्रिप्शन रजाक दंगो ani tomono norok mainyangi tongke ang haine hai o video post ngmani yagolo ang bank account te google pay number ang post khlai renai okay norok musungke kaitaro clear hangke o the body of Christ ministry tebo kaitoni mungku sukhe lobjak nei hallelujah te nini langma tebo kaitor chokna hani tailam phiogoi bless khlai teng nei nang bujika sai sarai kangke iya fardi ani dagima baya ani dagima bai mungsa ta khlai di nang dagi jago kaitor bangke nang afron ya appreciate hallelujah praise the lord fadingke belakena hambai tina sung siteng palke sung kaitona hambai layana oh shaka thalare mosteki hallelujah thank you lord nang kahama fa nini khairok ma hamjak ma paiflaya thank you so much oh shaka thalari mo khoyara nini kogo nang bless klaika thank you lord nini kokse sini sampatti thank you lord Jesus you are my endless treasure nang sini paiflaya za sampatti thank you Lord Jesus hambai Lord the body of Christ nini si tini ja nai tong nai joto ni sakon nin thik katana sal hambai afa bebak bemar nang hamri reka bebak problem nang solve klai reka bebak tektonia nang phyoka hallelujah oh ratha khara bosti ke hallelujah tomon khoroksa sini bisingo tongo tabuk phano ang Jisu Kristo bai kerengka confirm nyako aba hai tongo hungkanke ani logo prayer klai di sadi hambai afa nana hamzaku nana kibiya nana yakariya nana belaike hamzak mani bagai Jisu Kristo nangani langmau rekha hambai Jisu nangani bagai thipekya khoroksa kawo nini bahan sekak jak mani bai ani hamya hamka nini thik kosok mani bai ani saya sumsok nakar zaka angka hamka nang thimano ang poito klayo nang thei kethangi basaman ang poito klayo bekhabai poito klayang tini gosiu Jisu nang nani subrai Jisu nang nani subrai hallelujah nang mathang zaka thimung ni bagai kerika tongkhese di tanghin male Romans chapter 10 verse 9 10 sujak tongo Jisu no bukubai subrai ni gosike mathang jago bekhabai poito khlaike kaitor bai kaham ni romjago nang bekhabai poito khlaike ble nang kaitoni mokolok kaham nang Jisu no subrai ni gosikable nang mathang jaka thimung ni bagai kerika sukna hawo langma bijau ni mung sujaka amen amen belai kelai si kaitoro kutugya poza hornan bagai kaito Jisu Kristo no rohoria poza horjak rong no poza heleng re ya appreciate na bagai se Jisu Kristo sangsaro phayo hallelujah kerika poza Jisu horina baikya tongkhese di sadi Jisu ani subrai Jisu ni bahan sekak jakmani bai hamka Jisu kering phaima ganang angka gosi sidi amen hallelujah amen Jisu bai thansangai borok ka talangkani sadi hallelujah praise the Lord parike tinasano siteng jotono hambai jotono tegaisang request khanya musungu giza ganani giza tongma jaga thangdi sabo basai koksa important ya nang kaitoro sadi ang nini kokno nango ang srengna bagi giza thangi tongo ano phurungdi kaito obahake sadi te ongkhordi hallelujah jotono phadi sing ganani gizao attend khailai nai sing manjagi lainai amen jotono hambai